Mame Mau Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so what frame Adjoa searching. I see MP Achano. Animguase we beto no papa ni huni asem. Ye di hu ya wa agua. Ye di hu ya pa ka se nye ya na eboa. Absia, the last media so be a megire e Asante Akyem Agogo. Ha the center of Agogo, and of course Agogo the capital of Asante Akyem constituency. And Parliament of Ghana and release Babonte said the MP for this particular constituency Adian. Yetimi editing no Netherlands. From no na gonna release the Bible to be seen no. As a town na quiet kakran. It is about na for the commercial show. Omati news no matter so sign and a reaction to party. When come am for the last comedy the day. Just awre ho akaye nyina. E bon pass na kokon. Mo ana na munja no. E bia anya fine because without MP no town we no mo aye. Asene ye nipa ana won start sa chop na dia ma ayi o he kwan Frimpong. Eto mo nya hwehwe mu ye pa. Ni ya mo nso ba bia sam ne da ne mo fento na Animguase we de. Ona na lumtu solo me ni di. Ye ma shino fi na panya ma basa me badwum nyina ma basa. Ba we nya de bia story bia de bi si da. By 6 news no. Me say so mo ka. In fact, ama me ra ho maboto. Eye me ya sesa asem no asie na Anyina. Sebe wono ade ni sika na okoyi ni sika. Na yesi we yi amana abro so de. Na memu na asem bia sebe asem we wontwe ni peti. Okay, yakoma. Ti etese parliament di bibi sa ba ti se akuti sa wo amonane no. Di nyina e hae. Me ano premier aduma mete no. Ma ebusa. Me MP. The South man straight. Say ya choke ba engusi ba bia engusi aga. Ye hiye wo ye mi abia ye MP. Ebe jire ma be ye ya ma ye yu. Ahye ye ni mo nyama enkofo ebe ko mu nyina ebe ye MP. Na sasem we timi tu no kwa mu dia. Na enye fa ye ntimi so. Abujanfo inse bi twegu ewo underground. Ye mpanyimfo no mo kata nsem bi so underground. Ba ye wo super highway we so no madika ka kye mo se. Ensemu biere ni ho a etwem a ye body cameras na record my. Asem bi esi ewo Netherlands. Ona Holland. Question dey twegu. One of your city members of parliament allegedly FBI force on the party of Holland. A year Honorable Kwame Ohene Frimpong Asante Akyem North MP. It is alleged see ya so the party of Holland. Ni ye pedi fu a mo pese mo kata sa de we so no. Mo mbra bontentem because ye kita nsam ni nyinara. Ensam a ama ye de abo no kwadu a Holland ho no. Ye woni nyinara. Na oman Ghana no kwa nya adwuma oman no. Na mom sa okroso border no na oba. Sa we honorable member. Whoever wote ye. Yemfa fi enkroso broni krom. Se wodi fi ewo broni krom na wudwane a menkodi MP se wode ba betwam. Allegedly what FBI for radar for a long time. Why ya boni bi? Aya America ban. By no. Ena wakodi MP to kita diplomatic passport. Waba betwema ko Holland. Na so watwema ko hio. Ya che no. It's alleged. It's ye pedi for mo bra bonti ne ya. Mo ana mo ne nam. Both left and right MPs ni bi na mo ne nam. Honorable Mahama Ayarega. Now ka o ma na ne Honorable Kwame Ohene Frimpong Asante Akyem North MP ni nam. Aye MP now call parliament now say ono de ne constituent said ade a o mesre ma o ma ne say parliament munkatwi na omotifi a o mate de amoka. Aye Kwame Ohene Frimpong Asante Akyem North MP or the independent candidate, right? Yeah. But this time I'm saying only this for na ye adwuma na bibisa something like that. Bepa mo chaw
epanyifo mo mbra bontentem na mo meka mo betete mu tren enya sa ye de yenim no me de ba me shane drops mo teni ye me de ba me shane drops me bebom abeka ne sedia minim no pepepepe ahwe ya na amfa anuonyam ambre oman Ghana eti ye besa mo se ye panyifo ye ma mo 24 hours mo fa asem na mra bonte details be wo mu o man na man na ground mo kataso mu mu gu ye ni mu ase abrafo no they don't hide things etinye ye ti akwantuo mu ha no me se mututwi e wa ha irrespective of who you are the law is equal and this Ghana na mra no buano mu chinchim mra no eti mi pa mo chaw ono abokwa no hene Frimpong ne hu nsem ye adoso na anu ni hu nsem bi kopie wo UK and also branch na tekodai ne hu asem bi yache no Netherlands na me se penifo bi munim na maka ma no atum se ma abonti ameka na bie so se meka me share no dross medical card chemo mano asi etimu mra metre bebi a ono abokwa no hene Frimpong Asante Akyem North MP mo metre bebi a wo mo metre bebi a wo me se kwa no hene Frimpong wo hen Ghana mo hwɛ no sɛ mo behu na Asante Akyem fo mo MP wo hen efi kwasi ada no mo hu na na mo amone ne ti parliament in Kromfoɔ ne ade kwa mo hene Frimpong fi Sunday no wo hen bere ma no asi na ma meka within 24 hours in some no me be pro no anyhow na mo behu sɛ yes me spare obi a spare Ghana ban mo ma bai de o kana ya no kre na re ho sem ne sɛ we so na obeka kire say what the 20 cedi and now 50 cedi and now 2 cedi na start your business. One says see the reality of life is exposing them. See how Asante Akyem MP no. Asante Akyem North MP no. So no so romance come $32 million. Ya chino ewo Netherlands. Amino kasa sisiano over detention. Nti yembisa ya say what are they teaching the youth? That means see a kwanya nipa be fa so apeska na fa no. And we na Bible no ka say the opre no so benye sika no. Ohwe nsohwe bebre mu. Chwe se sika Anibrɛ. Bible nka sentia obi a odi na ho odi be ye adwuma pesika nanso na Anibrɛ no e do be call ha wo. Eni ti no ka chwe se di bibiara wo wi asemo no. Ye ni wakono emfie gya no efi wi ase no de nipa de hoahoa no to kan First John chapter 2 verse 15 and 16 as asem no sanso na o kan Timothy chapter 6 verse 9 10 no and also o kan asem no o se ye nto ye bo de emi ya ne se abane sa no top pressure e de ma youth no na chale enye easy things are happening behind the scene. That we all the akaway mi say akabra omo de be kwa dental court akwaji 2 weeks akaba na wodam aja say na wo ye pani ni e de o man show nsem na bu ni say ya obo say na ebu man say na kufu ado ne kufu no bu man akamodin akaga na fa no afi na wo pe wo say odin be afi na wo odin ba mama ke we tantan mama ke ben ada abefu akonya so no kra ade anti na odin na mama ke ben look you see we ni pa o man pani mahama wa trase na hwe nsem wa ka efa kufu ado ne ba omia ho hwe se wo me man pani bitimi catch the chebifo nyina se omo ye Akyem Sakawa mafia wa trase na bisa ho se enti me John Mahama me catch the chebifo nyina se omo ye Akyem Sakawa mafia fo me ko gina Asante mamu me catch o se Asante fo de mu ye bunia efo ye de gold kura ye kwan mamu a enyem fe hwe nsem asame jamfi ekaye hwe nsem a Mustafa Gbande no mo kaye enyina sanka kufu ado eye se obedi akiri achichi ni patuma and the same person agodon all train a David Sando no maboso no the same person no and na odusu the state apparatus at the book Kevin Taylor ho ban yo na sa police foi signal bureau foi NIB foi and ye di omo book Kevin Taylor ho ban and the Kevin Taylor e call vice president residence
ɛhɔ na ɔkɔkɔ tenaeɛ na ɔne vice president ɛna ɛte hɔ ɛna edi kasubom yɛwie no the same judge for anu wɔde di ɔmo atam no ɛna ɛdi ɔmo call before the judges ɛna judge for no yɛ den ɛclear no ɛna ɛnɛ wafa ne ho adi but the same institutions no etwa ne ho a MPP ni kasa na ɔmo asoma no they should know say Senator Anibrɛ fi kan no their stay in office coterminous with that of the NDC and some of them go on ye be tro mu din ewo eyi dadeɛ so oh na kokse be dia wo ho eba wo kɔhwɛ book room template ni da ho case one need ni afrɛ mo say mo discretion we are putting into yes me president Mahama based on the petition thank Kromfoɔ you bet me file eyi akɔ Supreme Court I say because of eyi akɔ ne discretion ti ye nyini free ho President Mahama will be a new Yaseman ko tunfo krebo dwa no empanimfo kwa nko nko bi na no tunfo ya was of me ko I want me nko so etimi anko because said Kevin Taylor etimi say we do tunfo atem na President Mahama want me antia no a no tunfo ya bibi na kwase a na bukura wani mu Yasem ona na anopa no uti so bi ka say na kufu ado time no obi ko ka say wa tenesire mu da ne semfo de makoma edin no asem e dey see yes ayo no abokwetu good MP4 former MP4 dan ena oka se wa transemu de nsirimufo akoma edin na on ye no ye deputy minister no na akufo edi yin deputy minister yes yin edi ba greater Accra regional minister etimi kan sem safe asirimufo mampani Mahama wa obo wa edin abase boni Jubilee House obo wa edin ti eja ni aba no busuanti ni aba no no twa ba pansema dumiensa the next issue no Asante Akyem afei na fa statement na to so na yankenkan informative na yenye yi nti chema untumi so issue statement anopay enso so efa ne campaign no eho enti no chema untumi be adore ne campaign for the campaign team no for the MPP national chairmanship nti no ho asem no nti ebe kenkan sa akrata ne nyina edini nyina wo so powerful names nti ne nyina ebe kenkan ne nyina kama ede amanti fa ba akone to so na yenika parliament ne to so abante ne efen Kofi Asare no se bia wonim no but they would wonim no Kofi Asare also saying edu watch also saying was say no serious government employs all teachers who graduate from the education college thinking that the government must employ you after graduating as a teacher. It's a colonial mindset. Kofi Asare na wo yare. Media dam. Kofi Asare. Wa fa bedu of. Jimmy. No anya Jimmy. We ya na funmu ma. Jimmy. Say that you funmu ma wa mfa nyansa nto ho. Na utimi ka ya wa Jimmy no. So oni nyansa so funmu ma kura ba nu kwa beka so beka. Wow. Ba we dey utimi say Kofi Asare no wa Jimmy ankasa. Sa asem ya wa. Me fan to be na ya. Okay. Fa chema untumi statement no to so na yankenkan. Akwa ba akona yeso akoro ye romance scam ya che no de. No ho asem o. To de fa untumi chema untumi team no ne statement o de ababo nti no to so na first lady and second lady who na senya no. Come to TikTok for say what Muntio 2023 ana Kwesi Prato say Kwesi Prato na say yeah okotena okroko sa time no na omudi hetena no mo se na da koku for the twa Sika edi tua na yereka eni samere ba umia no kan na di to mudi atem from 202 no sa di bewura mu asemu akwaku ba akun beka kire ni se mutie ni you see you do we a first lady atem a police je na mutie 2026 mutie na sa man we on se nipa nya botra on first lady and second lady who na senya no kra ya kwachi ni kotum se wako social media na ko true bibi na se tia samra we na police achiwa usi achaza abani mpeke mimi kabi amembo na free hifa min tia se you se ni uni apampaso malik kweku baku jao if you ni ni osi apampaso if you tiri so no apampaso Kwesi Brad genius man if you tiri so no apamposo ni uni apampaso mo sampanifo we nu bi se mi ana